Ako vi imate jedan dokaz, kompletan sistem je takav, nema ništa hrvatsko, od ureda predsjednika države, predsjednice do dole, niko. Sve sam ih pitala, suci, znate šta mi odgovaraju, kaže, pa pitam ja, vi donosite presude u ime Republike Hrvatske, dajte mi jedan dokaz da Republika Hrvatska postoji, kaže Krešimir Dečić, njega znate iz Županijskog suda, čuli ste valjda, on je glasnogovornik, kaže suci vam, znate, ne smiju o tome razgovarati. Evo vidite, ovo broj, pogledajte broj, to nije moje mišljenje i moj stav, jer vidimo ovdje broj. Nije to bitno ništa je moje istraživanje, ovo je činjenica da vi poslujete pod oznakom broj. Broj je iz uredbe o uredskom poslovanju iz Jugoslavije iz 1974. godine, a što je više još ugašena je prije 28-29 godina. Ta uredba ne postoji, više ne. Vi po toj uredbi poslujete. Eto, to je od Ministarstva uprave podatak, znači nisam ga ja izmislila. Zašto bi ga otvarali? Mene krivotvorene službene isprave ne zanimaju, razumijete? Tu je priča. Što bi vi rekli na to? Jer vi ste to potpisali, taj poziv i sve to tamo dali nalog da se radi. I sad recite mi, gdje mi živimo? Jesmo li mi u Republici Hrvatskoj? Ako jesmo, ne tražim 50 dokaza, samo jedan jedini. Evo, neka su lažni grbovi, dajte mi bilo šta drugo da je ispravno. Jedan, bilo šta. Ako imate to, ja ću se odmah prijaviti. Znači, ne treba mi 500. A ja vam kažem s druge strane, ništa, ni zarez, ni točka, ni slovo kod vas ništa nije usklađeno. Ni sa tim jugoslavenskim zakonima. Oni su samo umjesto petokrake promijenili lažni grb i to nazivaju Hrvatskom. Razumite? Niko, još jedna stvar najbitnija, vi osobno, ni ja, ni bilo ko drugi, nikada nije vidio original zakona iz Sabora. U Saboru brane pristup, u arhivu. Znači, vi poslujete po zakonima koje nikad niste vidjeli originale, imate samo Narodne novine, kompjuterski ispis, to je bez veze. Svi tako, i suci, i svi mi. Znači, nikad nismo vidjeli, pa to treba da bude izvišeno, da ti originala je svaki ima. Ali vam ga ne daju vidjeti. Razumijete? Tražila sam uvid u arhivu Sabora, zakona, nema teorije da vas vidi. Znači, pardon. Ne, rekli, ova mi kaže tajnica Sabora, ispričavam se malo, imitirat ću je, kaže, a gospođo, šta je vama, pa ne možete vi to vidjeti. Ja tražila da uđem, da vidim zakone, neke zanimaju, ne ovo sa interneta, nego pečat, potpis. Kad oni donesu zakon, to zna se, mora udri pečat, mora potpisati predsjednik Sabora. Tako je, to nema šanse da ćete vidjeti. I po čemu mi onda, po čemu je ovo Republika Hrvatska, ne daju vam vidjeti zakone, ni Ustav original ne možete vidjeti. Ništa. Prema tome, zašto bi se ja prijavljivala uopće u vaš registar? Dajte mi jedan motiv. Mogu tako, kažem, onoj bakici što prodaje kapulu na pazaru, reći, evo ja se tebi prijavljujem, sve u redu. Koliko ona je ovlaštena, toliko je i ova takozvana policijska uprava. Ništa nije po zakonu, ni kod nje, ni kod vas, ni po kakvom zakonu. Rekla sam, podvlačim, ako ćemo se praviti da su ovo važeći zakoni sa interneta, sa i Narodnih novina, policija ne radi ni po tim zakonima ništa, a kamoli da bi to bili hrvatski zakoni. Zašto bi s vama ja uopće kao policijom komunicirala, vi nemate nikakav legalitet, radi se o prevari i obmani hrvatskog naroda. Razumijete? I što ću ja sad, ako me, evo, nek ostane ovako na ovome, ja ću vas, evo, nazvat za jedno 10 dana, vi popričajte sa svojima. Ako mi slučajno ne budete mogli dati jedan dokaz, ako bude dokaz, ja ću onda tu sama iskidat, javno ću iskidat. Ne, tamo u predmet, gospođo, pa vidite o čemu se radi, imate tamo spis. Znam ja o čemu se radi. Pa to... Pa evo, ja sam sad htjela na zapisnik da se stavi u predmet, ali... Može, ja tamo, stavite na zapisnik pa možemo otići zajedno tamo, I tražit ću na kraju da zatvorite ovu upravu. Ma, što hoćete, zašto ne? Što smatrate da treba, zašto ne? Evo, znači Mirjana Pavić izjavljuje. Sad vi izjavljujete šta? Dana 7.12.2018. Ja, Mirjana Pavić, došla sam u takozvanu policijsku upravu po dogovoru sa djelatnicom Muslim u svezi postupka pokrenutog
u smislu oduzimanja prebivališta. U svezi rečenoga, ja, Mirjana Pavić, izjavljujem da ne nalazim nikakvu pravnu osnovu da bi uopće raspravljala ili pak poduzimala druge radnje u svezi predmetnog postupka. Slijedom pojašnjavam da sam dubinskom analizom poslovanja i uredovanja naslovne policijske uprave Splitsko-dalmatinske došla do saznanja da to uopće nije policijska uprava Republike Hrvatske, jer ista posluje pod jugoslavenskom poslovnom oznakom broj, koja oznaka je iz uredbe o uredskom poslovanju iz 1974. godine, a što je Jugoslavija. Navodnike Jugoslavije više. Ne, nemojte Jugoslaviju pod navodnike. Točka. Druga stvar tiče se takozvanog hrvatskog grba koji naslovna policija koristi u poslovanju, a koji nema veze nikakve sa izvornim grbom koji se čuva u Saboru u skladu sa Zakonom o grbu. Treća stvar, svi zakoni, a tako i Zakon o policijskim poslovima i ovlastima, su također označeni jugoslavenskom poslovnom oznakom klase po uredbi o uredskom poslovanju iz 1988. Nadodati je da i Ustav četvrto pečati koje koristi naslovna uprava su redom lažni, točnije krivotvoreni, zarez, to jest nemaju nikakve veze sa važećim jugoslavenskim zakonom. Sukladno svemu navedenome jasno proizlazi da predmetna policijska uprava nije hrvatska policijska uprava, a iz čega proizlazi da ni Republika Hrvatska ne postoji u smislu kako se prezentira javnosti. Te Mirjana Pavić izjavljuje da nema nikakvog posla sa tom upravom, niti želi imati nikakvog posla. Budući, kako je rečeno, to nije hrvatska policija. Stoga Mirjana Pavić predlaže da se sporna uprava odmah zapečati sa daljnjim radom do daljnjega. Jučer sam bila na šalteru, donijela ono od javnog bilježnika i javni bilježnik je opet bilo koji, svi oni su na istu bazu koji uprava, koji svi drugi, sva ta takozvana tijela
ukratko, ne postoji dokaz. Vaši kolege inspektori gore, Dubravka Čela recimo kaže, da pitam je dokaz da ste vi hrvatska policajka, kaže ja o tome ne smijem s vama službeno, možemo na kavi o tome pričati, ali ne smijem službeno. Suci govore ne smijemo se izjašnjavati o tome, vaši kolege policajci kažu mi ne znamo ništa, pitajte u Saboru, kad pitate u Saboru ignoriraju odgovor, znači Republike Hrvatske nema. I niko sretniji od mene da se mogu prijaviti u hrvatskoj policiji. Takav registar iz kojega ćete me izbrisati meni ne znači ništa. Osobno ću sama da javno iskidam, poništim tu iskaznicu jer ja ne želim živjeti u Jugoslaviji niti u bilo kojoj patvorini nečega. Na toj hrvatskoj osobnoj iskaznici je lažni grb, sva dokumentacija koja je prethodila izradi je označena sa jugoslavenskom oznakom klase, to smo sad ustanovili. Dakle, po čemu je to hrvatska iskaznica? Nije, draga gospođo Lado, jel tako? Eto, meni je žao, niko sretniji od mene da je to hrvatsko, na zlatnom papiru bi... Na zlatnom papiru bi donijela prijavu, ovako mogu se prijaviti nekoj bakici na pazaru i koliko je ona ovlaštena, toliko je i ova uprava. Ništa nije u skladu sa hrvatskim zakonom, šta više hrvatskih zakona ni nema. Eto, pa vi to uvrstite tu, radite što hoćete. Ponudila sam gospođi Muslim da ona ako treba 10-ak dana, ja tražim samo jedan dokaz, ako ga i vi imate, jedan jedini dokaz, ne morate 50, eto bilo šta od toga opovrgnite. Možete pročitati to sve što sam napisala, pa ako želite jedan primjerak, znači vama jedan ostaje nama u spisu. Neću ga potpisivati, ali ću ga uzeti, eto, nema sad vremena kad čitati. Potpišite ga vi, nije problem. Ako slučajno, evo 10 dana, dajte rok, raspitajte se i vi, mogu li ostaviti svoj kontakt? Hoćete mi se ovdje da ste preuzeli zapisnik potpis? Ne, bez potpisivanja. Uglavnom, ja vjerujem da ste vi to sve napisali. A evo, ja sam nastavila što ste vi diktirali, a sad ako ste vi pročitati. Evo, ajde da vidimo, što sam... Pazite, ja imam sve dokaze da vi niste legalna policija, nemam ja vama... Ja ako ću vama potpisati to sada, znači, nakon svih ovih saznanja, znači da vas priznajem kao legalne, to ne mogu nikako. Ja ću nastaviti da ste vi odbili potpisati taj... Možete vi staviti što god hoćete. Ovo ja nisam izjavila, ovu izjavu dajem pod punom materijalnom kaznenom odgovornošću jer hrvatskih zakona i nema, a ne želim se pozivati na bilo koje druge zakone. Evo, možete samo to izbrisati. Jesam, znači da nema nikakvog posla, niti želim imati nikakvog. Tako je. Je to sad? Je, samo izbrišite ovo dole, ovu izjavu nisam ja dala. Rado bi da se mogu pozvati na hrvatske zakone. Nemate pojma kako rado. Mogu li ostaviti svoj kontakt ako bi neko slučajno od vas mogao da mi to demantira? Ja ću odmah dotrčati, prijaviti se i što god treba troškova platiti. Jel može, jel važi? Gdje ćemo staviti u ovoj izjavi, možete me kontaktirati? Uzmite neki rok, ako hoćete i mjesec dana, nije problem, kontaktirajte i ove svoje u Zagrebu. Ja sam vam samo službena. Eto, zarez nađite da je ispravan, ne po hrvatskom, nego i po ovim važećim zakonima. Ništa ova policija nikada nije napravila, niti je ovo išta u skladu sa tim. Znači, nećete potpisati zapisnik? Kako bi potpisala? Ja samo moram evo, dajte vi to, udrite vi taj svoj pečat neki... Nema ovdje pečat, evo vam moj potpis, a ja... Na zapisnik ide pečat? A nema, ne ide pečat, ide, evo vidite, nećete ni pečat da stavite. Nemojte tako. Pa zapisnik obavezno ide pečat. Evo vidite što vi radite. Znači vi znate ovo sve što ja govorim, ali zašto se bojite ako je ovo Republika Hrvatska da stavite pečat? Vi hoćete reći da je vaša praksa takva i takva? Vi dajete izjavu, to je vaša izjava. Da, zapisnik dajem je... Koji nije potpisan, koji nije pravovaljan. Pardon? Koji nije pravovaljan, nije potpisan.
Dajte mi dokaz da ste policija, Dajte Hrvatska... vi dokaz da ste ovo dali vi izjavu. Dajte vi dokaz da ste vi dali izjavu. Imam ja dokaz. A vi? Evo, sad će mi Niste ona ga potpisali? pečatirati, sad će mi ona potpisati. Ne mogu potpisati, zaista ne mogu, a bi najradije. Bi najradije. Ja sam legalan Hrvat, Hrvatica, vi niste legalna hrvatska policija. Ja sam nelegalna. Ok, ako želite, tako budite. Nema problema. Naravno, ovdje svaki ima sva prava. Živimo u demokraciji. Gospođo, ali trebali su biti tu hrvatski zakoni, njih nema, radi se o obmani i prevari hrvatskog naroda. Na krivom mjestu tražite. Nije, draga gospođo, vi mi šaljete pozive, a nemate dokaz da ste hrvatska policija. Nije, mislim da... Vama je... U jednom dijelom u pravu, to što Ne, znate, i po ovom kaznenom zakonu, oprostite, u kaznenom zakonu, ovome važećem jugoslavenskom, točno je opisano što je krivotvorena službena isprava. Sve što vi imate papira, spada pod to. Evo, nećete pečat, nema problema. Očekivao da će za neki period, 10-ak dana, hoćete me nazvat sa potvrdnom ili negativnom informacijom. Ja ne mogu dati takvu informaciju, sve sam moje godine... Ne, ja tražim samo dokaz, ja tražim samo ako možete mi osporiti nešto ili dati neki dokaz. Očito ćete dobiti nekakav odgovor, nešto ćete dobiti. Za sve informacije moji pretpostavljeni su tu, oni će odlučiti šta će dalje i tako dalje. Dobro, hoćemo to staviti onda okvirno, neki mjesec dana ili nešto. Ali uvijek možete požuriti nas ako niste zadovoljni sa nekakvim... Ne treba, nego ja ću osobno javno iskidati tu, uništiti osobnu iskaznicu. Ne, pa evo ja sam došla sad, interesiram se, tražim dokaz da ste vi legalna policija, Hrvatska i da Republika Hrvatska postoji. Ako mi se ne može dati taj dokaz, nemam šta ja tu radi s vama, jel' tako? Evo, imate li vi sad nešto osobno, nisam vas pitala. Za reći, dobro. Evo, nema ni gospođa ništa. Ja sam tu običan službenik. Običan službenik, pa vi ste isto, pretpostavljam, Hrvatica, pretpostavljam, trebalo bi i vas ovo zanimati što ja govorim. Jel' tako? Ne. Vas ne zanima? Da me nešto interesira, onda bi to ja na drugi način riješila. Znači vas nije briga je li ovo Hrvatska ili nije? Vama je važno kao vaše... A dajte, evo pa riješili smo, dajte mi jedan dokaz i odmah ću se prijaviti. Na osnovu čega smatrate? Na osnovi onoga što ja znam. Pa recite mi. Ne možemo jedna stvar. Ja sam na svom radnom mjestu, ja moram raditi, a ne vama tumačiti ono što je moje osobno mišljenje. Pa čekajte, policijska uprava treba biti javna, ali ne zanima me vaše osobno mišljenje koje ne možete poduprijeti zakonski. Zakon za sve postoji. Pa dajte, recite mi. Imate na internetu, što vam piše. A šta? Svi zakoni. Svi zakoni, pa ako ste me slušali, svi oni nose jugoslavensku oznaku klase. Živjeli smo u Jugoslaviji, ja sam to živjela. A živjeli smo. Pa može li Merkelica poslovat po klasi Hitlera ili njihovim oznakama šta je? Zašto ne? Smo demokracija ili ne? Halo, pa po čemu smo mi Hrvatska, nismo Jugoslavija onda ako se ništa nije promijenilo? Zašto vičemo da smo Hrvatska? Zato što ima i oni šta viču da su Jugoslavija. Eto, zato malo. Aj, blago vama. Dobar dan. Nisam nikad dobila ništa od vas. Bili ste ono kao rekli da ćete poslati mi neki odgovor ili šta. Jeste dobili šta vi od vaših pretpostavljeni? Ja o tome ne odlučivam, ako imate bilo takva pitanja, možete doći u sobu broj 8 kod moje voditeljice. Ali ne, ostalo je, sjećate se što smo se dogovorili, čak je i zapisnik ono bi ja napravio. Sve znam, ali vi ste rekli da ćete, kao te vaše, da ću dobiti neki odgovor, eto, to je, Ali već je prošlo više od mjesec dana, trebala sam dobiti u roku od mjesec dana. Ne, samo jasno mi recite zašto nisam dobila u roku mjesec dana. Pa jeste proslijedili vi kome? Kome ste proslijedili? Mojim šefovima dalje. Svima odjednom? Svima odjednom? A nemojte zezati. A kome da se obrati? Kako ću se ja onda prijaviti prebivalište, ako niko ne zna mi reći? Poslali ste mi da vas podsjetim, znači zahtjev i promjena. Ja imam sve papire, ali se ne mogu prijaviti jer mi ne zna policija da dokaz da je Hrvatska policija. Tu je problem. Kako ću se ja sad prijaviti? Ajte vi, znači, sve što vam mogu reći, Di? možete ići moje voditeljice. Ali bila sam već. Ništa se ne može tu riješiti. Šta ćemo onda? I kod gospođe Muslim, jel tako? I... Ja vam isto ne mogu ništa riješiti. A šta ću ja onda? Hoću pokidati osobno, šta?
A zašto? Pa zato što ne vrijedi. Važeća još uvijek. Nije bitno godine, znam ja to, ali Ste promijenili zakonodavca, ali nešto vam mora dati suglasnost da se imam ja suglasnost i hoću se... Ali kako ću pa... podnesite zahtjev i dajte nam Ali ko... Pa, jel vi mene niste razumjeli o čemu je riječ? Ja imam sve to i želim se prijaviti. Pa evo da E, problem je što mi vi ne znate dokaz da ste legalna hrvatska policija. ne mogu dati, ja nisam Ja to trebam, ali vi radite tu. on će vam dati Načelnika. policija legalna ili nije. Eto da se ne... Nema, pazite ovako, odmah da vam kažem, ne znaju vaši ni u Zagrebu, nema toga dokaza. Ne, vi ste mi prvi tu u toj liniji u ulazi postupka. Velite, molim vas. Eto da se ovdje preko šaltera raspravljamo. Možete li mi urediti termin kod tog načelnika uprave? I to je to. Znači ja se ne mogu prijaviti. Nije do mene, ja hoću. A evo, ako ne znate mi dati... Zašto? Pa mogu se tako i Kinezima prijaviti i oni nisu legalna hrvatska policija kao ni vi. Dobro.